sa o ia fas de longa mai mo mai fa fo mai o tatu ui le ngata sa mo nei o tu mo mau ana tu tatu ia fo nei vai ngol aso ni ta o mi to pa e mai tai mo fa i fo mai to e fia ngai fa ma tu tu ia e ma tu fa ta fa tu o ia mau mo tatu tu mai o na o si o nei tau siari au fai taro ulale i ulama fiti de fala ia tapo ia fai wa tatu tunu isi fo ni temi tau fai ua ia fai vai na ruenga malo ia company ma business tu maot ia malo le lava papali malo fo le so i fo ma ia malo fo le on sai ia lai tu te ma fai vai ia ma si fo na to lo tapo fai va mai maota malawa isi fo ua ngora wala wala te alfa ia fa solo na mana valtanga tairo na ia te ia fa fonga mai fo i lunga ora tele ia ma lole so i fo ma lole o sa o ia i si nei vai ona tenti pe na ma to fa i lo te mi wo fan ia o la ngana ma o lunga ora pa mo mo le ia fia e mo mua ia e ama no tu sa ia io lo to se na vai la o fio mai le questene ma lo fo no le mi se poi se mo tu sta la ia pe ia on ma to fa i lo le ti ta o lo to fe au mi so lo to ta fa yoi io tu tonu ai sa o tu foi le tu manu le tu no wa lo tu nga gue ngon le tu pu te mine ia o lo o tu vinga o le lang mo ta tu tu no ia e le na ma la ina ni so fa mo nga tere na ia la pidi ki sa mo ia wa manati ia e le te mi ia ma no tu sa ila va ia pa io lo fa sa la ia e ma wo te mi ta tu si da fa ia ma fa ai lo foi tau fa uso foi se vai ma fa ai lo foi tu langa na ia tau mo fainga e me se foi o le fa le wino le anga fa tai i lo tato o tunu ia mai lava i le malo ia o senga o sponsors e me se le lautero o tato o tunu ia e me se o nisi o fa mo nga tato la kapidi ki sa mo fa pena nga fa ta oto mo vala mai mo le tau sa fo ia ma le anga ia tu do na tau watina e ina le tau langa ina la por talo ngai tono o tato o tunu ia e me se o anga ia tu le ko lo langi pe o to mau e pe o me se fo ia e inisio lui tau te tele o lo fia ngai pe marta to la pili inisio mana onga e tu langa o tau wati na e wa mana ia i fo i tele tau o lo to nga wenga me se fo i o le fa fo mai a tato wa tu ia e ta ora fo i na si la fia ia tau mo fainga uma ia wa ia na ba tu so tato wa tu ia pe o na ma to fa ia ta longa ia ta longa tato wa tu e pe o le ala le na o pa mo le yaso ia e ia ona matou pa ia tu te mo fan ia fa te mo se matou fa matalanga ile titi lana fa te tele le tua ia o ipu fa mo pe ona ia tu la di Samoa Pacific Championships a me se foi o le awa ia tu tatu awa tu Samoa ia i England be va e no kalena le International Rugby League Federation ia pe la ia tatu au talo mai mo i England ia a me se foi o le tau tole la ina o tatu to residence ia pe la i forta lo mar tatu residence alo fa na o tatu tu o lo fa pena na ta alo isa mo ni ia o mo wala ma no fa i ona fa la utele atu inisio atu o Pacifica pe la ita lo fit ia me ia o tu la ma o na ia tau fa ina tatu tu Samoa i Pacific Championships le o ma lo wa ve ma championship division le po ia e pe o matati e tele na le na usia ni tau sa ia ele ngata o championship tato tu Samoa i pole division of Pacific Championships lona lua ia o sao fanga atu i resi division le lunga o le cup e ta alo i mani usila ma Australia le tau sa fo ia lona to ia o sao fanga atu le ipo la langi o on pe yo vai na tele na i tu langa le awa ata mai tai ia i le vai ngole awa li ipo tato tu Samoa ia o le a to fo i mani tau sa fo ia ta alo mani usila ia wa mata ato ni o sila tu foi no pena fita fai la ni wa mata ona sau fa sa la wa international media ia tau tu la mata lo me se ta lo mata to mato on me mau tino ia o ta tu ta lo me to ngai fa tau te Australia tau sa fo wa la to foi me ta to le ai ngaro Pacific Championships to Samoa mate ma tonga mani ki wi sila ia o Australia ia o malanga tu England pe me na ita to sanga nei ia fa mo foi tu la marta tu residence ia
whaau pea ia tūlanga o tātou residence i tau sang fōu, a wanoa fōi mo alo whanau o sa alo i nei, a ele, e manatu mau runga fōi e tūsau o ngā ruenga o wha ngā solo ma whiutana i ngā ele ngata i le au residence le open division, ia li, ia a le alo fōi le a wanoa mo le tūpau to mai tai, ia e meso resi age group le lalo mai skuli no ma siku fitu, ia e pei o vaenga na le sa mwheon whatau wina le tau sanga o le anganga mau runga le nai pia ia ini lao lao le ia e batu le ngā whakitele i tātou tunu ua nisi lava o tātou malo ia e pei e moni lava o lo tau mawhai ati na e tālonga o laka pia e mesio laka piliki e mesio whatau winga o tātou tālonga whaamao malo ia a le sea noa mani a au tu mai o tātou malo ia e le mawhai o na whatau nu ia e le la titi fo intu pe alu le whatau nu pe anu si le fia e i tau sanga le ia e lava sa tātou tali le a matanga o tau sanga i whiutana i ngā whaavao malo i le whion tātou malanga i England ia o na o tūlanga e mua o tūlanga tau Seleni ia whaisi tau mata ia o lona lua ia o tūlanga fo ia le o te whamalanga i lai titi taimi e a fwoi mwhai una wikawa i tau mata alo msa uni i mō tālunga o na mamau peita ia le alawana mwhai una whaatau nuina ia o na o le a au tu mai o tātou malo e uira wa fo ina uti whaaso ia alo mai la ona tu mai le ao tātou malo e whai on whaatino tātou whaamomoe e na iei e ngata o tātou au tō Samoa i ngā ia o le tu Samoa i Pacific Championship Spero Silifia le tu Samoa tu se tōru le atu ia ta alo tau sangane ta alo Fiji ta alo New Zealand ia ta alo Australia ia a tātou tāmo pila e whao senga ia e le la i Selini e whaarua i ena mauta pena ia peita ia o mwhai ona tau le leima tau manu ia ono soafwani ia tātou malu ia tau ala mai fo i le maenga o le IPFC ia o sifa whaftai fo i le whionga te te whono le mit whatoma mesi le whionga le o Visilia te whaasina ma pūlenga ia mwhai ona langolango sua mahalosi te ilawa le mai tau te usanga o mawai ia e ngata fo i laka piliki au istalo ia pei o le sifa lava le o la IPFC o whai mato o manga i le atina e o tau talonga ia whamawina fo i langa whaftai i family of sponsors ia pei lava fo i ona ia nisio nisi ia o tono tātou o tunu i le tausanga nei ia a matai whainga paanga tātou laka piliki ma le e Veni Pacific ia pei lava mai tau winga mali roto whaftai ia le te leo le langarong sua le Veni Pacific i le ngatai tātou tau mwhainga le domestic tournament o tātou Islands of Origin ia whaasolo mai e le tātou tau mwhainga le residence ma tu Samoa ia whapea fo ia le tātou tua Samoa e le foilanga whaftai le tānoa clothing ia mese fo i le whio mai a le liu Maggie Welsh Free Drinking ia e po sila mai fo i lumani ia le foilanga whaftai le whio mai a mukola mali mai lima the Taste of Samoa e ke vesin tala pupua i sa matou a pe wa ila tau so se sponsor tu langa tau wa marosi e misio vai so mali ia ko tasi da wala so fa tau du tato ali so hoit ia ma to wa fe lo pa lima pe da mo pa lima la vai la na sua ale lo sponsor le la activity ia ma te ate ia pa yo fio mai mo ia le na ele to fa o wino la na sua le lima ni ini tu so ami sebelum tato o ia spesial ia tili tato na mi ai vai na upai e le fa pe na o vai o ia e fa pe foi vai so ba ia vai so tu langa le o rei fa tai tato tu no to ala mai no mo tele si o no wait ia mi so o fa talo na tu la ia na le se no o tu langa i tapo i le no fa yo na ia te mo ni la vai le manu ia ta ro mai luar to sa mo ia ba ai ia tātou executive ia mai se po i o lato tau whātasia whamoa whakene ia o se tau unga le lei tūlanga po i lea o tau whātasia o tātou au mo whamoa na tele na ia e peila o lesi whamoa na tele tau sampo ia tātou lei ni usila matonga ia ai mai se ia o te pena atu lei kore o lani ia o se amatati a maurunga o au sia e le tupao tamaitai ia peo na umi tau sam whaatai tātou turu whaatai lo tenu tālu ia mātou ia na o tau simea ia e tau awa me ina le ati na o laka piliki netai ia e mātou te whaamon no tele tāpua ina mau o tātou o tunu ia pere nei le whaaru atu mo vaenga ia peto te mana na o whaimini whesini nai vaenga i o mai atu ia e pe tau
Iti o fai kau pule mo si so kapu. Ia iti kau se fe fule le tau so so esi maro so mato fa wa wa tuan. Lau pe mal presidente mal mal to sengai. Ia kan na mo. No se puede mawalungan sila ng sila sa situasyon mo. Kaya mo kung may misyo ba ada ka ito mo masinoro kayo sa inyo sa mo kaya awan sila sa yan sinano na sa alam niya ang mali kaya ito bang na ako selling hindi Ya, tayo mo ni sa sinalo tayo sa ng dato. Oleh nilai or lakti. Ay na ba ya, oleh kele mo wat ni po ay kilo ay ya po. Pero to ka na oleh kele yo ay po madyen na po iya tawo na dato para malama ya ya itu lang masilesi. Ini natay imagine players na ba ya ini tawo collective players agreement. Ia po madien ata mataalo mataalo uma ia au madien po ituno kalapu ia wai ia ko tulang pa na limalo si amal kalapu pa iyo na tao ia kama po kinita alo sa perala to si sila ia ora ini manwanga wa ia ini kalapu mai season dia amata ai mai se po ora tu ai nga tiu leo ko ia pa ke iyo le lenga du afta ia kama ta alo po kinita alo ke au le camp da tu dia tapi nak itu nak lupa apa peta ina wa mata ka to kan to sama ke ni mata sama ni dia na ho ko da ko cara no ai misio alon pa na wo misi players wai players ai mo wa mata to wa to dia ola to dia ia peta matu ai ma ne ma wo rumah tulang apa dia wo ele boleh tu pak singo ta to camps tulang ma pena asi sila po yo le wa mata na ha i misio o high profile players dia ta to sale isa manatu ia ngai mai masa ni dapat tu di Australia Malaysia ia dia lah tu kita mafai ia mafai na kau sia tu tongala o tinga mata tu ta penanga ia ho ko standard dia gaya tu chile ia fai mo pi fu na nga wa mai o isi buta ia o personal vision sa tam ta amo wa tau ta tu wa mana ia maku anga tam ka Allah mai ia la tu komitmen no la tu ainga an tau sanga atua ka alu ia mo si temi mo la tu mana ia la tu ainga tulang pa pena ni so te de rated the window le fa tau o ta tu international pictures o te mi yo fa ai mo tau sanga ia ame se la ta tu pas ia te no ko ta tu family applications so ile ka ni commitment pa una no atia ia te yo tau na ia lesi bala le oleh tau la ba yo le fe ngai mata tu la ti bisa mo pa tai ro mo to ndo si ni ma na ko ta sina ba na le tau wa mai oleh lu tau tele mo yo oleh le yo so oleh la ti bisa mo yo mai an tai min ye lo iso ofisa pa tau te na lu le to si ma to pa ko mo ba ni mo ko api ber me apo ile ma wo me fa ku ele ko ya ho ya ia e yo le urte ni ole la venta usa ini sina ofisa sina ana ba pe pa yo pa ta kami sini pas pa duo mo to pe sini pa la fa o de ka wa makai ia o ma fa ina o tau pai se pa ngai na ia wa ia ta pu vai tas ia ti na e o tu la ka la ti wa e pa mo fie o na fa ba sena ma fa o ia ko ngalo mo mau mata ia la pa pe sini e termine ore la pa ya ngalo na ta ia mo yo pa usis ia pe a o la ina o te pena ka mo na chele pa pe ia on tam pa ya le o ai la ba ma no ai o que se te la tio mai a to dolo e chele no fa ngai o piso to que es mo le seino ia ta pe ko te misa ia ia te mai a suo ma ta te le fa ngai o piso ngai ta mani ia au ba ai nei te wa ma te na pro ta ia me se hore na una ia tina ia ia se ofisa mari suara na orang pilih yo mereka alo na ko na sports club ya dia la wa itu ya ko si malayo Mary sports club ya boleh ko malayo ko pa sino ta alo man la pilih e pina o chandra na ne teni
Ia o babe le fai ngol plan. Ia tina e pui ia. Ia au le ko penia au ia awa tu ko i pa te inga au to tongi ia ni. Au e pa ngari ia pe pa ia to isi mala. Ia to ine umari di spa. Ia ko ku uma mai sponsor sia le amo mai au tongi mala. Ia e pio o le tulangan na o le lava tau wa ai te ni ia me se foi nei no pangan nei le sports complex o le lava mai nei ko mua ia ya banu. Ia o sa talo ko ina tau le mau ko ina man pa au no ma au ile malo ia ai se ko i tanga lo na le wa ko tai matali i ta lo ma ma e se mi e ma pai no pa no mai sina pa sa no si tau ma pai ia le la ki le te ia wa e nei ale le to no ti i de ke yo lai do ia a to ngwe la ba o se ava no ia ale se fa ai no si pa so mo ko pe si fa le o e a ma kai do fi se ni tau sang e pio nai du tau ki tele na ni te ma ne le sa go ma si ia lo yo a kuste sa tu atu sa sang al malo tu lang ale su to office ia e te mi nei pio le process na ba na ora pito to nei ia na ai nai ia e te mi nei ia ga sa tali ba to ia e ia si le ia la ko ia tu a pa ai de te nei vai na ko ia ma no te dalo e a si to ni sports complex e la bana i kale dai ma to ia ba no ia sina ma mo ko nei te ia si tau pa mau tu o tau mo pai na tau pa ia ki na o ta lo ia ai pe na sports for ile ta sa mo buoro ro pa ta ta ia ai ko ne ko ia ia ba ni si bai ngai ile pai na ma to do tau na ma to ia ia e ka ia ma pai na ba wa si ta di mo o le nei ma na o ma ni ta ia ma to pa ba ia apa ai mo si pa bua ma se o so la ki ma to te ni ia o se ma ta ti le na usa le pe lima ko ka au ko riska usa ia ala un pa un pa tu langa mai se vai na ko ile e ta ku vai ta si ia na ti na o la ki o te loe o lola mo fionga le official minister te lo wa sova nga fa ki tau le so fa sili fa mo mole o le tu langa ile so soani al malu i tu langa tau tupi e se mai le sifa e se fa le malu na le sa ia man tu o fionga ile o le sifa o le malu ia e pe wa o me malava ia sa tu de approval ai ka kene te pot pato pala nya ka kene ia ai ora la foi ta o ta sanga ile ko ile matanga ruwa ka ki ko to ia ta lo ia na to e ta lo ko wa sa ma to sa ba ia na to e ta si mo mas ta rin fa mo ni tu sanga awa pe ne si le ki ko e to ko ma tu lang pa to te no ka tu ta lo mai ka tu le la mai ia ore ka ko ngai pi ko ia wa e se le lava ia vai nga ole na ia e vai ta lo na fa itu tena ia fai lava na faru ta ni sana na to ia fai do le na tu mai ni kai ni ko ia do ma sina ai na ta na ai au mai ia vai nga ia expenses ia na ia te mira na le na tu te ta vai ko i ma lo tu sorta sana sa tu na ia to no e te falta wala e a ko au masina so so ia fai eu na avanga mai ia vai nga ia o to e te ne e te manatu e tau ona tu sama laka pi uni e ele pa ile tu langa o tu pe maua e ele la to pa ke tu na mai le malo e se ai foi male se sone si e te manatu e tau na fa pe na le laka pi le lai pa tai do ko sa no va tu le do si pa ki ki la pi ai pa pe tai me si da le wa sa no ia atonu e tau tala man paro ia wai do ke o mi pa pe mo pa le a tu le ai ai pa pe tai do pa mana tu pa le pa ke ke ala ka pi ia ai tu le ha na ia ha man ko le tau pe ko se ta ia ha pa pe se ne ele apa pe ole ka poi de le ko ni man na la mi o la la o me tau la pai e fa agua perna pa ngan man ia o se vai ka uai pai ona ki silo ia le la clip ma pen fa pele ile coach ale al fetu samo ai ole tulanga fa le ia tato players
pe fiani tatou tene local na ave i tamisanga lea ese mai wale pe mai tau ate pe to fai sto tele o tene ti mai whakopo la lau sau noanga so sila fia tūlanga ni tau le sau no au le o tatou au tu sa le na mari ole au atoa na kiki whafu ia o alo mawhanau ia o nei te mari fo i whainau o ke o nsiwa ngare ua makai o ai kengi ia o le na ofo mai no rātou so i tua e tau tua i mo tātou tu. O le nau ta inga na afa fonga mai te misa tau amate to tau tana. Ale ruto i la langa tātou product e the residents. Ina ia mapai le matala i le tu pao, au le tu pao ka maka. O le tele pro tātou nau e au. Ai e baba ai, o te le ale kefle tau na fridge. E tu lang o i ma kota tau baba ai la te mini. E o le sila ki. Ia o te ine ai e la ki. E o touch ia e o la kapiun ele peira o na yalo pa na uno so eta alo liki al tau sanga to a ola ina na tu fa tasi ele tense na de na tinga o maris me pai no kera pi ele ola ono la to na vai ya taro o la ki ia o mala mala ma peira to lo ke ki ko sai ke ma ia o tato ia ola la vai tau ma pai de pai na ko ile ina ia ma pai na na to na va mai kai pai na ki pe ri ki pe yu ai me o tate nangana ia pira no ko ia le o la langan tatu product no de residents ina ia mafaina uma ro tatu domestic economy neki no de residents a sila mai tatu pa ya o ro tatu le tatu e outstanding na de residents ia kono mafaina ro ia no sa pa tatu au le pio tu ia ma to Samoa ia awai e tu sa le ia tatu pa tatu macam pa to isi alu pa na Samoa le pa i siti visus e ia lo e tau sure ni ava no ai ya ko i lunga i tato hotel e pei ko na ia tato Pacific Games ni so tin ne na pin euro me tato so no ia de fulana o mai mai pa na una le tato plus de sin e lo mo ni ava no ai lunga i de na ia mai kau pa kasi tato au ia ni pe o fulana na ta u le de sa no ma misi ia ta u ko ia o si la fie tato o técnico sai ko ile ia a misión na iba en esta una mala ia i pura no tengo selection la oficina mon muli la ofionga o ese fatulanga ngal to ale la pidiki Samoa e ese talonga le to ata on fai mai Samoa i te tono le tunu ule to sanga fo no te ina na le te ni ina le mafai ona to ni chile paso ko ni ta alo ia ese fo el pule ia ne pai pa to ruina ai per le no ta ora si ta ina ia le si malai ma tulang pa pena ia tasila pena tu ta o le se ni ia o ta tu malai pa ma ia e pe si la tu sa pai ta lo mal Pacifica Championship de Poli pa ko ni mai le ta pai tu ia e ta tala mal pa lo ia i pa tulang ana la vai o ta lo pa ma o pa pe ia mi ma stand e to na ausia e pa e o pa tu ta lo pa ma lo le tu e ta ia e ta sinna vai ngai lo pa una ausia ta tu te pa ta yo le wa ko ye mi ta nga ro ka ti tu ro is o ta tu ro le ala ta ta i de pi ma ni sta ma ta nga ro ina ia si ia la tu la ngai ia ai me si to pichola au ma to se uta na ina wa pe no ta u ale te ni wa fani e tele yo le mau agreement ia ta una mala malama ia ina ia mafai wifi mo fi o tato pana o le ale pa mari ina la isi ba ina ia o ku mo ia pa te jaina fa pera veli au ta sele pe so si pa peina o ta sina so si ma ko ma lo so no ena e le fai o tato pa ta ina tu la pa ia ai tato talo pe li ka ko pa mo buer mo fu ngala nga to no yo o tu ai ia o fai ona a wa le wo tato o ia oleh ala ko i ta mo fai se pai na ko idea ne fai ona e sta tu talo a fa pe ai e o tre le mo fai lava ona no tia la o ta ma ro ma tu so ia ona i inicio ma yenga ia o ta mo fai na ko i ne na mai ta tu au ne ai se camp ko idea ia ai le ba wo te mi bo ta tu tu ta tai da e to ko kala ma ne se de o o te mo o na se response mai ia o ngai le tu langa le a te supporting me 100% ko la se tu langa le dai la bela wo ko mai si il te mine no private schools le ana i ko ka de fuia ta to pata simile na a o le ala ta ia ta sanga o ta o so le la ko la ko le sa ta sanga ta to la piliki lo
Yo ngat Kristene mar komiti pule a o ko ia o wa o mau wa pe o fai to ana i to wa o mala samu ya ai e fa tau tai e yo ngat Kristene mar komiti pule a o ela sa ta ko ta sa ka termina ia ta usia ia mo ma se tali e tuwa yo le na lota ina ia fai ona ofi ro la pidi to mo ta sangalia second school ia po college ia ole ko ila wa ko fa ta otro tali na te ni mo ni ale mo ma se ta ale ko fa ta otro tali na te ni ia ia o ma ia o ma ale ia wai o pita si da vai na tali na ale pape o pe sa ta la ma ni te ni ole ai wa confirm ni under 15 ia ma under 17 o mai to sa ko ni mai si ia ai mese o fa mo nga tele le o tele mo le la fa ti sta no sa fa pe ni sa pero si na fiaria el la pili ni fa tu la mana ai ia chapters e ka to chapters o ile ni sila ma australia ia chapters o ila to ia le va ia fa tau ia la pili ti sa mo e le la Kristene Brisbane ia ma la komit fa po e fa pe ha po sin ia mo Victoria o New Zealand ia au Lani Wellington ma Christchurch ia o to tele afe ma fa na usa mo ia ta aro i o fa mo la ta no sa to sa po le la fa ti ni ta o le harmony ka e fai me ni sa mo ia ni na na mai na ta se under 15s under 17s ia ma open tama ma te mai ka po chapter su mai e o pa ta se ta to ni mai la ni ta to ta lo ma o le no ta inga ia ti lo ko ile ai opportunities mo aro ma na wa ne mo si o le age group le a mata na ku tene na o se ku ri mata u tanga i tanga a se ku ki to tanga a ora nda to na malanga ma ati no ia mo ti no e ku ti a scout o au se ia ku sila ma australia yo le ma mo o lo ma no mo alo pa na ai mai sia ia fa au sofia ko ile mo na ronga i to mo ta to tu ya o ia mai se ko o ma tu e fai ona ifa na u tulang o la kili ole kon ma ko angana na ma to wa feile Kristene ma ko mitio pulao ina ia mau se fa ta ana taru si ai te fata wala kina ia mau se ava no ai ina fai o fa to pe ro la wa ata to wa ni se ina ma to wa mau se fai ma to ata ni se ma ilo wi ina ati te pas ke vai ko ma fa la pe mila pi te kamu ia ai o kelo o le dia o lauto ta ko le ngata TV ia o pasar lau ia ai dia mo se ava no o mato e fai ma ti no ta no sanai o le masina fo ko le skulu nga mal gosto le fati no ta no sanai anta 15 na 17 le ta to lo pa to ia le na o ma ta to la pili samo ia tem to na le to no mai ni se o alon fa na o ta to le sa ta alo to samo no ta alo te to no me se ko ni si la ta alo to samo te ni e te u mai fa nga fa ma lo no ia ki to ni ma ta to ta sanga ta le anda 15 anda 17 fa ya su ni ma na so do se ku te sem Tele fa mo mai fa tsami sanga ia por te ni le to se mala aku ta wana o le dia awai lau tu ngal wale no pe uma kuia wale wala ma kuia ka usu se mala no pe te o lo pa so le mo lo se veni ai vidi mai lon mitska io ai au ile ina ia ma fai una mo ta lo fa ba malo ale au pe da le la ia ni to sanga ni to sanga ko de ho la te ko ta alo to ko ne mo chi no to ta alo ma to ko to tama to ia va na o to mai cha no chi no na wa le e ta to au na io to sanga ni e ma ta alo mai lua ia ma lo no fai ia a pa pe pa ina ni wa lu ta cha ko de education ni pe to pa u ya lo ta pa pe distribution ni la a turang ai lu ka wa mau chi ia o mo ko ni fai ta to o o ta ko o fai o ta bi sila mau sta ni no vinga ai wa le wala kala ta mai tai lo fiong a This is a very easy la ya le kapilana ya le boca al medio. This is a very easy de trauma kapilana. Ini temi nei na mai wa le tau fa mai ia pastor
Kemudian ini nak oleh bocah rumah dia ini ani macam-macam. Dia rono winga kita tu ya itu bocah dia wai itu aku ini kita paksa aku oleh bro. Apa dia tu kasih ia kalau dia rono winga tu oleh fisik sedih. Apa saya tadi kamu pernah dia suspend dia si sini dia si ai dah lalu pun dia si dia rono winga tu ia umur pai PNG dia kalau ia makuai tele oleh kalau dia tele lah bawa dia lah koi engar dua satu ada yang lalu anu di luar ada atas mau di sini le kau cuma vaksin ia awal di tele itu nama tu tak itu ia minimum standard so ia tahu na ausia macam tu nampak macam dia apa teo olai tahu awak nak komita mata alu tunggu dua kaya so tahu nak mata alu awalan mau semua tu, orang tahu nak mau semua itu betulnya, tapi nak awak ada family ini tak tahu nak ia bayangan, ia mungkin itu tahu mulai hak itu. Nah, no lah, no siang ah. Ia ni si Matthew sao noi? Ia oleh partai yang itu, mereka tu orang partai itu yang tu cakap yo, yang tu macam itu. Ini memang tu sena, ya, tu ngaruh tu nolong. Yang kata saya itu ulang au, kalau dia Cina atau Calo, dia outsource itu dia tu saya dia ini sponsors, dia tu susah itu matu dia ngaruh kan. Ini dia sponsor dia, lalu kau mau tu macam kira, dia kau ingat sports ni dia, dia tahu apa dia, ini kata pak orang jadi kata mahu yang berbisnis kami. Ya akan itu dia kau ini dia malah kau ngaruh dia wah itu sinaru tahu dia itu dia kata masa ni efek kau lah mau asal kau masih office dia labal ngamul lagi dia bawa lah menua dia mau ngai kala pu ini awalnya dia cawan Cina dia oleh naik kat pulang al-Pakit akhirnya mau sih dia mau dia macam apa ngaruh dengan cuma dia mau soal tele muda Cina oleh pilih lunak Mano aku sih lagi pun kan pagi lagi pun mengilah video ayo film mau mai kat rumah